Bwanyima y'emyaka ena Kooti y'ekinyamahe erikucondooza aha rubanja rw'omunyamahe Corporal Griffin Rubeihirwa owakunzire muka omushaija Elizabeth Kyomugisha aha kyaro Katikamwe omu gomborora ya Kyabugimbi omuri Bushenyi bakahendera beitsire nyineka Dan Amumpaire omushuubuzi ruranganwa erizooba baacwerwa okukomwa emyaka 40 buri omwe. Court deliberated and sentenced you RS 17 38 87 Corporal Griffin 40 years imprisonment from the date of arrest. Court therefore again deliberated and sentenced you, Kyomugisha Elizabeth, 40 years imprisonment from the date of arrest. Abashatu aba barumu Corporal Griffin Rubeihirwa muko mugenzi Elizabeth Kyomugisha hamwe na private Rub wandugu bakakora ekicumuro eki aha biro by'okwezi 15 okwi-10 omwaka 2010. Omugenzi Dan Amumpaire akabazira abana mukaga n'omukazi we Kyomugisha owoyizira akamuryamu orukwe akamwitisa. Okurigirira aha bujurizi bwa Kooti Kyomugisha omukazi w'omugenzi Amumpaire bwanyima y'okukunda omunyamahe Rubeihirwa akasiga orwigi rw'enju rwigwire atyo yatasyemu abanyamahe abisiriba. RA 173887 Corporal Rubeihirwa Kyomugisha Elizabeth and RA 175017 Private Wandugu Rab. Court found you with the case answer and put you on your defense to the charge of murder of Amumpaire Dan. Kooti etakachwiremu Corporal Rubeihirwa yashaba Kooti emucwere ekifubiro kiringanire ahabwo kuba abira ly'omunyamahe murungi owakorire UPDF omu mahanga nka South Sudan, Somalia, Democratic Republic of Congo hamwe n'ahandi bitu Kooti yagira ngu hona akakora ekihagaro kihango okukunda omukazi wa mutahiwe atyo akejumbira n'omukumwita. Court instruments and the legal team to give me a lenient sentence accordingly. Court finds that other defenses like provocation, self-defense, intoxication, superior orders, compulsion cannot as well stand. Abanyabuzare b'omugenzi Amumpaire abarumwishe zara Azariya ikurubwine hamwe n'abana b'omugenzi baba bari mu Kooti kandi bahamya ngu ekifubiro ekyo cyaba kimushemerire kandi abandi banyabuzare bagira ngo babakoma emyaka mike. Kooti cyo kunda kugira ambuzuro kubahoza cyo yasharama tine kukoza kuki umuntu kwita umundai n'abana be mukaga aile college narebera abandi bana banga educational college eri kugrooming abana barukuza gukora future naho kabire nekira. Corporal Rubeihirwa no bwarabe atwire nagira ngo tayine rubanja omwako guhire akatoroka aha motoka y'amahe Bwanyima ya Kooti kongerayo orubanja rwabo kandi omukutoroka akagaruka yakwatwa bitu umugenzi we private wandugu akaburira kimwe no Kooti erabe yamukome emyaka 40 obwatariho. Gashakwa Damba Wiziri abwa TV West agacenchwire.